Repeated again and again that our government has made it very clear that we have said no to uranium mining in our state. So that's it, very simple from our point. General Secretary ke KSU Sengkeme Ruben Anderson Najar ulapan pawe ke jing bamhun ulama hamru halor kamat di uranium Megalaya hadin ke jingkran menteri ke Sarkar Pedang bakarang dan ke jing temu banti yo uranium na Megalaya habagrani kelat patai kubor ke kat sautrek unaitung arhajar arpun riau Ruben Anderson Najar ulong bawa lau menteri rangba ulong bade mencania ke ketian jung kaseng kalap pat ke kam ke bamar kongpong nama ragini kesini lei bagi don gi hespa bagi beliau pejajan bagi menteri ki balik South West Khasi Hills ban kro batrua pisa yagi beliau banca banti uranium halor kani ke KSU ke banjur ban penida ke kam ke sarkar jelaru ke persya ya ka jing tubu banti uranium kaseng ka ajung mo ke sarkar jela bagadai ban pas de resolution hak yang dorbar tauan ban pen pau syai ba ke persya ban amsya banti uranium na Megalaya kini kalau manfaat ke kubor ke basyai ke sarkar pedeng ke baju kemilenti ban pai biang syakane kemat na kadau ke jing bam pat don ke jing pen pau ke basyai na yang kejela bat ke KSU ke banjur bagi laitli ke district council ke bedan hapok ke 6th schedule kidai ban wanra ya ki kendon an ki baperkeng ban tek lakam ban khanglat ki company ban thiet ki jaka ki beri ki nong kenti jong pat ba bat ki marpok kendo ka kubor ka bagaseng ka pha kalong ka basyai ke sarkar pedeng balada kadang tu ban penki ya kene mat di uranium ka KSU kan sapet de kawai pat kelenti ka ba kamperking ka seng gala penram pat pen pausai bigi nong sok sunong ka Megalaya kinom tre ban long lang kenya na ka benta ka jing bahan ka jing mentoy jong kari India armai menchua ngila yo ya kata information ba kadon ka ta ka jing ya terwa yari yathian hadin laiti ngilala ba Henry nai menchua kila don ki nong yathian jaka but habadi biki jing penting pencing smith ya kumbangan abatai tiki beri ki ba persya ya banti uranium te ka kata kaju jabet na ka por what hadu yang ngiru ki don bit ki taki beri ki ba penpoi ki anonymous letter ko ngi ba pidi banca no kumta tari kita ngin pensu bangin ka he ban pentip hiru endre heki kini khindiat nai lai sau bana ke movement jo kan kalian ka kita ki beri but ka MD ka along ka khamliat khamstat pi minchi mentrai min last week ni ya ka office ya ka kali jong ka MD ka bucket ya ka tu kan ki officials jong ki MD manu ba escort ki Ndi State Police Henry ki Central Forces but ki paramilitary forces ru ki armed forces ru ki escort di ki ya ki tu kali te company ba ka MD kam respect reh ya ka state government kam respect reh ka shnong athau lesi ki wan chitu chakaru ling baki escort da lesi dan ki state police ru ki wan ling baki armed forces ru chete but ya ka jingkran jung usiam ba ong ba bagi apatai baka don ke movement jung MD bu ong ba unsa investigate bu unsa kali halor kata unta tinggi up ya kata halor ka ni pej ya kata ka ibu uli halor tai benta ba bu di ban island ki officials jung MD bu kin ban visit chiti ki jaka dangi tip ya kerteng Henry kasulong no kumni ba ladang share ke kerteng hapi menta ngim don anything in concrete writing kumbangal akrani phi mene nganut ban challenge shununu habadi ba ka marase na marbangi don ki RTI ni don ki sebut ba kanu poru ngilaban peni phi Henry haba badi ba kini ki MLE ki bathi jaka stai ngitip manu bathiet ngitip nakinong ilam snong ngitip Henry nimpat don pat kanu ka in return bunchu ong no bangin pini sipi namar kumang ngala batai mene kajing let kejongki satai le seki ko mungkin kalan ya ta kerteng kejongki ne le seki indino kan kala esang don tan marba marsendep ja kaniru kidan kitu kibri kila wan food ingi ba to se inga ko kendung yong imka ban kenduk kini ki ingkang silang mat kibade la kajong buri imko ahi bangin minum dan kacing mat indre ai por ni girang wa tekna le si dingi yo kanu ka ki kot ne ki pata ne ki ba pin ba kadon kata ba don sha kata jingri thiet tingin sa pen pau shpi